Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu handani kana mbushurani khair malani kaundo mlio arma zain sanata za dunia na mbushuriani idi njema arma wandikaundo asolo kwa jana miezi mwajalie kazi ibada rafanya akadwa bili miezi mwajalie kazi virinro kama wabenze miezi mngwari haulie arinike utukufu sonsi pia aritukuze ya buema laho ya toweze taabu ikawa ngazi zihunda ngazi zienshio hana wakati ze problemu ikawa ngazi runda wonsi juu hatu miezi mngwari wafikisha ya ribule mifungo ya khere kama wabenzi watukufu batinolatsa wakati hosi kumo wakati bolo mfubi siwono muhimu ni njie banu ha publikaswe kawatsikatsi wono o bantasi ngamjonji ambabi nwane sebabi ila namna ya he siasa hemba bititiri yale wao riwane sebabi ila namna kawo wanadamu wenji au bandhi warunga wafumatso haruma ila ula mwendo kawo ngaradonu wo rajihunda warukwa tujua warunga wania wendrini warukwa tujua waru wa dezano za barindrini asibabu kawa nruju wa ndrongo hamuswanifu wa ndrongo wenge watukufu madamado na kanzani rongo vanu kanzani vira rumamada ya usikitifu na iwa na uskwalelo wa zuki watu Abdalla Abdu Hassan ya bili hamadela mabiani sha yona kanzano neselo kaya watukufu ndugu sikiti haku yokaya leo warunga nzo washekeze mwendo mwema ikawo ngondo harumaze nsibali nambari warunga nzo washekeze uvamana ikawo atapakada pahamrugu hisi yokana mruka tsuhisi ka ngabo uvamana shamrugu eleokana inu namna ya kufuru imrugu jukwelewaje leo unjini wa wandu walovanu bal wandu wangaria alimama zali wanadu ikawo wenji wakaharuma daula ya haki bengwa leo ngabo wandu ko woka kontrol ya hatu kwa japaro ka daula haki shawo kontrol shakwa japaro amini yoka unumendo unumdungano karikar daula ya haki haruma janibu ya wandu fulani kaungu ambao daula ya haki mfano leo rikavanu wandu wana bwana banu hata Abdalla Abdu Hassan kavanu warengwa fungwa haulwa ya mashaka leo jau wandu waishi zerongwezo bana kabati namna yoka mwendo hau muda mwaishi ngina Abdalla Abdu Hassan yani ke kamjaka uju Abdalla gon bengwa leo ngaba nrojuja banu wadi sasa komanteriza udea baada huwa bala kufuru wala pize yani yote siasa ngara lewao sha upande wanga rujuu njia haruma izo kamba banu alafu leo tijatsono publication yokana bahari zukiwango Abdalla haonesokana yekado hura mapesa ya daula haki alafu wande wafanyiwa publication yaonesokana Abdalla huerewa 700 euro abo nyinyi munyufanya zango hizo yabongo nesokana yani wemrulo manga ulona mrulo komori kao wondo ajo shida wagondo ajo kufanya taratibu umfanyise hazi ngondo wa msise bonsi ya ukayabo yembwana hanyu kejohenda mrungwele ukana dabala wele kalima la hemlozi imlozi hamba ukana vanuye mfi yoka inavumba shahari la hondani hanyemve sabedirwa komori mrado juwa mradunga nonde nae mrado juwa imrundu hadi sode nae ngamwenao izurundao banu bengwa banvi hanyu nyuri wononziani bani nyina roho wanumlo bala mlapizi wao mambo jao yani nyi wone wandu badiwe yena mambo ngabo hata warifaniso hamambuzi jana ngabo mru ya nifanya komantari yani fani sana mbuzi tsangalale foto lahahe kajatende ajangalia reja ni komante ngamona wese ngusibira obanozotsi pia watukufu wa Komori banu inuhe na manadamu ngujobano ya jatu wa mtsango wa hahe ili riwoneze faida riwone haki banu liyo ngamjukwele waje kwa wanadamu ambao wanao daula ya haki wanzao rikena jao wanzao ritoezi wanzao toezinu monoka wandu wao wahime wadotoleana yokarihera mapesa usiku fulani nemwinyi wae ngwambo mapesa ngozo nrabo emwinyi wae ngwambo esignature ya tolo nde yaka de asinye ya ukaya habeha sheya ya renga kabati signature yonesa okana e arenga hasinye
arumemri akaubema pesa yarube bengo abahayinu garjojo ngamjojo ulekeza mwezi komateri au afanyaze rongozinu e montajinu yambe ukanaze rongozo ndra agorimbeshe kamjauno kana Ricardo Mweda ula hakimi na negociatori manama sa negociatori Ricardo Mweda ula haki mparone usiku ngenzima rija banu na barogo za dawla haki wakabzamba au riparo jabanu na bukana dawla haki wakana mpango fulani wotsu dhamana wanruwe kabazima banule bone shomine manama sa negociatori abagara bazinji sureda zinji zerongo zangu zinji kuzijuo si uparane henu siku yabongo joze problemu lonizo ngamjoze problemu alonizo ngari parana parce que de manama yabole utsina ujani kana mna problemu ni jabana ndaba hasano kusatoru fenjao hasano kusatoru sisi jao wobina damu dau bege amonokana kairi waraji declaro kazi nukufuru shao nukwatsuta shia waru daula ya haki ijo kwanza jabana jade mru kutujuda mru kanga monao yokeza jiribanu mrugu himu hawania wala wahahe mwajala suwasaka japaro huna mru ya jabanu ya duamba nguriwaniyo kifami au kikwasi wasarizia minsino poro karadhi nusuke mwanashe wangu katibanu yohula uliahinu siku wa mwanashe wangu baba mzima irishadio kabanu ngafikiro kabala katsuona zi komatari au katsuona kamru fulani handea shangu eleo kana tati njia mwanunga manda zinu gustahamili hadugu ekaka tuangalia ekangu angalio shangu stahamili nabonga mwandu wajobanu wala piza inside helo ro kufanya waru wakotsaha daula haki kedwe tsahwa hauplana sheo gamjojo ukabanu mremane mrufulani ngondo nai mbaki na fikira njema mramene mruola shekale mchamba banga mwanzo daula haki mjamsalise wala mlonyi nae yabuka mtsutsa daula haki yabonga mwanzo wanadamu waonokana netawe yokana ndugu za jatengweni mriatsimbuliwa valela ngende sawa alama kansi na ujodunga na mine mruoi maudu tena yokana nartwa baba hainu mjamwa bukana jao mimi sijafikira uno gosatori hau mrundwa jina hanjafikira kakweli ngala dhimore dunge daula hakinu yamdu ujuka huidunga je daula haki rilobanu mwakanyina mwanyanyi yafungwa yabambaziwa yakisubisa nuko zinji leo ikaile umkaoba kai mnafiki au yetsihiru yabizo kola dimkemzirambu waranzema hamwanshi nae yokema na nijewe hadi sinwiri vanu ranyira si wandu wazima mono kari swali hidi eni mratopare mwanyanya hamwanzishia mbakai hidi mubaraka narkena nguna jeleka ye ibada rafunga ka releo kana inu ibada kaungeri hunsanyo sunti pia ukasidi nzima sime silamu shangar hitalifia na waru marugo za maisha yoke mwanamba bega udungu rogo fulani mimi hamadamba etidunu fulani sha aswili mimi nsuhu yenga unrani mbi walanja jujiba unrani mbi nguna hutukuze na sereka hotsa maisha nguna unikeyo baizo rabo amtijokano fahari kawe mwana mkomori yakanga una maisha haungawe na jao izo njo kusudia njema ndizo Mwenyezi Mungu ajoni kusudia bangu ni urewema yode namna vanu siasa unsumani siasa nside tulokarwa desani oro plane sheo sha siasa dokana ngara shida no fikira halafuza fikira zila haina mru yaje rihundeze faida za haina mzima ndasi joka hashindi zila fikira zangu zo njema hane zangu shekale raliwano kana hata mrajona hamadamba ya njaban rimlapis ritai sekre yabo kartufanya siasa gambona ukakabati namna wanroa nemba na inwata rihuru mabadili hano zeno zinu dola uso wanrola hulana wanrola pizana ibenge tsono kana wotsi mwendo ondokana baraka yokale omkenyine mwanyanyanyi vanu haina faida jori hunda vanu sonse pia ne haina jali jo hujawiwa hatu leo kalima mwazali honru tukufu hawafanya rongo msiju izo za hangu minawe ekarundwa ni baya harmwensi izo za hangu minawe okaindensia hatu kabati jiko jideklaro kao hao Espanya hao tijida hubi shezo rabo ze fabiza hatu pia ngejonda warma yetsi hatu rijundu kana kasibanu karchwanza rambuwe ridwishia mimi miudunga haina dhamana urongo vanu lazima ni mdunge rekanga mi control yahe rekansi control yahe lazima mimi ni mdunge ni sheza fikira zahe salam zuki wangu Fakim Radab president wa RDDC leo inu tishukuria yokana tika udunga intervention akawirabo tishia mtukufu wa hatu isu mzee wa hatu mtukuzao Yusuf Mohamed Bello Mwenyezi Mungu ujo mtukuza dengo ngaba watohanza
ridwabe namna hiyo hamanadamu ikao mimi ngani monokana nge harumwa namna ya mlekezo na utsahapezi marwaensi na hueleza rongo zinji uso siasa inu ilirielewe haka urongo sikwalelo unu basi hamba ukana vanu haina rongo za siasa hizo zihana rongo 4 yabo haini manadamu utijojua rongo 4 hamadizo haujo jahazi jua haono mwedorlonu wo kujoenokana unsi mwedo ujora suli chambaba hanu okawane sokana haina sawanrolaruma siasa lazima roke na party lazima waroke na ekipu lazima roke na lidweri lazima roke na barnamaji ewanru walo vanu wawono no wanru wanu kwa tina ekipu ekala ngona ekipu rijodo ona baada ngona lidweri wa hao yabo ekipu ya ujodo tsengele wala lidweri ngamonokana wo hamba rongosha uko hundumru ya wadunga haya na rende tena rende gabotso ufanya commentary ekanso ngojojoanzi hata barua kamili minsi na haja na wewe wala nsibengwa ngoni swifu mimi tsidwanga la commentary yabo bengwa ngoni swifu tukojombe kango ndeyo yabo ngotojanzishia zibizi uhunde ekango swifu na zihunde za njema hizo shami tsidwanga la commentary bali mrake tsianzi he barua kamili kamjo korongwa katu wangu ndwangalia rongo mriazanzi habanu yalatse wakati woti duhanliyo mimi ngamorokana yauka leo wanadamu wanu warema wasenuko zimu kamtushida mwalekeza makana ekipu njema kamtushida mwatsungu walidwe yaukana weinde ulohanwa mwamdunga harma ekipu yinu kamtushida mwaronese barnamaji muyonaukana yekomori ya maudu awekomori ikao ngamwifikiri yao shari jarjunrumanu garijo mtowa heni mndugu jokara iso hao heni mruye jao rende hata wala wanrikao wakawa juru kore kasina wajana wajawa roha bakwatina plus leo wajawa roha wangaria opposition wanu banda wanu ambao baadhi ya heda ula haki mananga watu kubali omwendo huu gawaru ambao kana geladhimio ribakisina ribakisina kiki ba ekari jar parsa daula ya haki maudu garjo jari mhukumu engo noda balabaha zuku wangusha msudini tabu enga mwana wa baha yatona pouvoir mtoshida mwa mhukumu kwa jamba maudu yatona range pouvoir ngamfikiriwe kana leo ngamjo mtedeza rende hamwende hata mtowali mama zali kiki yake digoni yabo lazima edo jorenga kana uju haya libe na wili ya heno si haya fanya tartibata maudu mumtowe yoka yeye yake digoni nje mumrenge mumhukumu na izoga mwambao bahikuishio yabo sembi yalweni zo do kama uli yake no faume yabungo naba haya tsono faume mtoshida mwa mdunga haumwa unda tartibu kana ya hukumlwa maudu sido mjuko jambo bekana ngamhukumuo no minsumyenga shanga mambo kisiasa jau yokanga karti siasa nzima haina mrungu wono woni wahe yambe yabo leo bomchonyi naye ani mlonyi naye mambo kana yeye kamna ujahumdeya kamna ujomla pisa kala demu mkenyi naye ba ingena mvuzo kamshide mto pouvoir wakayabo fundi wangu mjomba hangu Muhammad Hussein hakayabo na mnambie ye harmoru wakayabo gabo ya dobela shono de mzinga yefuma mdu chao watoka ruma serikali nzima eza kaujiri pia watoka bazima koma leo njuka wale okana mrugu jwa hebanu ya dombo kana Muhammad Hussein mfundi wangu mjomba hangu Muhammad Hussein ngamjojwa mumwene mumdeye mumlapise abasa shawai kiki kamnojo mumrende rongo bawenganye hamwa bwana nzima nyinae ebanu leo heliaka yatoka na plus ya waziri vahewa yakana plus ya waziri ya mndugu jole okana gasina wanru rawakazama toka wengar jom mpasheo rimuwe shawoi wengar jujo kasina izo kazikiri okazindrogo zakabanu rakawana sunsi pia wanwaru wakarumwe serikali ikalombo mwanao kana weidhamana yatona plus abaha gabu msamihio yabona mtosamihi woti pia shaka mno ujuale mwambe mwadu ufundi wangu Mwadu Saini ani gamjojo mumdeye mumlapize mwempalisanga mtu mtabisha sha oi gamjojo kanyina emfanya siasa nzima nyinae nabo kabati mzima yabo ramona kabala mzinga ende hare memru narekela dibam swasa kartushindwe lewa ya siasa nzo mbaba yanzu ifanya bari banu rielewa kaya onruwa kabanu wakakontro na alimamwazali ani baadhi ya hao ngabo wakana watu kawa wakansi watoe marongo rangalia hoka wanronje ya siasa mfano ebanu leo ngaruchukwelewaje
yoka vanu leo andu wakensi vanu rike haruma dola uso na urejeza na dingoni hamwambane kawo kartushidoelewa eba nuradisa ndababe ngadoda rika vanu ikasiwa komori kweli rikanza haki rikanza riveye nrondondo rihose leo mja mkarenga mze watu zile mumnika mikro vala bo placero ngowa na wasaya ikao wo hamandae ikao mkawa ni kamikro werongoa wambe nsinge ndo nai waundu wandu ikao garambishao kana watade waundu paki handani harmensi ya komori waniki wa bursu wakawarohe waje wasome izo ndrabo ikaya sawaniki waze bursu hizo waja wasomo wabalo starabu waja mtsiju wahansi wo haki karjajo jabana basainu waja wadombo kana kartsina jau kartsina maji waruka tusoma yokawondo waele wa msomo handani yawe ko lazimu wasidilwane ensi ke warejei harumwensi yatu waje wafanye za lazimu rikenati shawaja wakati hunu wafanya mahana maha wejata mpakada baha wajuruka kwa rodu hazima mengofukare wajangwa na ngome kilo eke abando wajonda wafanya rongobo ntiju ndungu ele okana ekari kansira ngala umshinzi wahoandu wakambaga nzoda bila hakira nzomando ni na sikari yetu jabanu dola pizana banu abaka bati siasa sheziliyo banu zinukufuru na dola uso yelone hanyo anraja jade yeloneze nemi yami ya kensi afanya komentari ya de rikeba no dode sana shaunsi mwendo yokamrugu jehensukana gabo siasa ifanywa banu ijede afanye mabadili harmaensi kabati hata salamu na mtukufu momo kabati hata banamna mliona okana gabo waru mriahisi yoka kwa jonda afanye mabadili yandaba gamjuao kanga internet abahanga boze group gamjuao kana ngaboze WhatsApp gamjuao kana hata honsojubisha nani izo mriazifanya mchanani katsungola iya ngwendo harumeze group hizo eni mrenda bezo juka ufanya garujo mto garujo na mtwangalia okabana bahanganyi ero haruma wanduko ngwaelewa kana banga fanyo siasa shanga wakati ukao ngamjo kama adui wa hensi nande samjo ufanya taratibu wanjia kodobala wandi sofa wandu rinjar mabalibala mjaka msujo ngamrifanya ndo mwendini ukaizo kamjajikatsi majipanga yabole karno kubalo kane mwana mkomori rimeba nurisaidia mwana mkomori yakubali mwendo amanduo yokarungwa madazinu boka equipe boka programu boka lideri hatende ngudo heya ye hamba remwishia reonaze fikira zahe yani ya equipe ila yereveye wandu shamsuno kanale wao tukufu richo jarkensivano rameka bodawla haki na maopoza mwono yoka kuchujwa ngondo dobi wanulo shawo muhimu na ritsumto yoke kiri harumansi wanoka na baraka ka muhimu na ritsumto muhimu ritsumto wandira kama msajaja yo muhimu na ritsumto ritsikar ma amani bonsiju izo lizo mwana masulaha yoka muhimu na mtsumto ibungenda na mjuero yoke mipango minji yafanywa abantu na mimi ngamwelewa kana kabati barina maji yoka mimi ngamwidungo yoka wanadamu mria elewe yoka wanono walitashawo heri rikabanu mze watu Mustafa Said Sheikh wajabanu wafanya wahansi serikali banu mmono wakaudo tola na matoni jao hamwezerezo yoka wayapata we enero wayafenja wakautsimbuliana banu izori kabanu kauziona yawe kale wanadamu wanzo waone kaya iyode lemna yokarudunge siasa limitsuona hata faida ilo amwezero gozinu riha banu kamjaparona na jabanu na tsimbulia negociatora widirisa utalaki ka ufanjao no tsuka sikarimana hautsuka bara sikarfanya rongo mria ya tabia mzima ndasi ujofanya rongo mimizini hozo shanja paro jamwezerezo ni umwela usiu hautifanya mnapanza kaka ni mrongoza haelewa riba kibabu shanja paro jabanu yokari mwanama nilohama bwana nzimewina njabanu ndoto wa siriza ebenge tsikazani lani zerongo zabira yokamrujo jomba kale umru hinri banu naritao kana siwaru wa mala huzima sija usilu heliyo mimi ngamlaani yoka unsi mwendo kao kama nzo mubalie mtistehilane mwabenga manzo mlekezensi hatu mwende harmwe page mwarenge Abdul Hassan mumpiblie yokari mumtina mapesa ngamwenao wido lambari haparero mapesa halafu kajaparero mapesa tsayanu setsamvero balaka mjamenya yeye bala nyinyi mjimenye emunyufanya zarongo zilane paji mjimenye ondoka na baraka yokabu kama si confiance kabati banula dima warumwe kama bwana ngabozinji mjo hadisi
na rendera fenjao na ritoweni rufenjao mbana yo lazima rume mapesa bwana lazima mrume wala mlonyi nao nyinga mjokana uwinjini wa hanyu ngamwana wembana yinu nganyikomori o walokomori wa wana wembana wo Abdul Hassan no anyanya yabo heni kalima mjoka mlamba hawo heni roko mjoka mzifanya ngamonjoba nganyarumwa ani harumwa mbane kawo heni mrungura mamanyanya doka mje mumpiblie mdomo inosokana banu urenge mapesa ebane kamumenye yabo ya hundrado dami yabo anshangiria mimi shatsindanyi yabo ya hundrado dami yokabo mimi ni wanona we yabo ngamufrape yokawamba kana leo ngamina mina we ngarene mana ufikira yokawe ngono ke fikira wende njemu alafu muhimi directe ngamrema nao mrinite na mtoeza ibuza wale kao dolo bala mjuo kana ngevonsi juu nyinga nyihunu mlofikira zimenye na mdoto kana mwera mapesa ya mnugo leo kana nyinyi ngambenya we bwana nyinyi kamtsuhanza ani kamtsuhanza waruelewe ovano mwanzo mwasulishe wandu ndukatsushudelewa hata ndugole wakazi nukufuru wanruwa heye eni mraje banu hube mangani mru fulani ya utola papie mru fulani we huja hunu hanamda fulani yo siasa dai ngari juwawe ho wakaya ngari juwawe jau juzibanu midwetse hajao hawana damu mrugu fanya rongo watinokangu kontrole ngabo mrubanu nafanya directe banu ikawira elpe imranja yabo mimi ngojala mimi mitsido tsihoma la neshio ni ukame zomplash hunu Marseille ngabo mru yenda abo garijo habeza izo wafanya mezomplash undi homdra neshio undo mdra neshio basi ngabo mrujuwe mruola hani para ebalango jomruola ufangeleza ngozila wala mala ni fulani alafu mruola yeja walate mwana mshwahe bala sababu ekabala bangu tsikia tsirenge tijatsa kana bala weja mrado kontrole izo mrambao babanu leo ngafikiro kama zeko materizi nukartuona ngamjoda wakati nyo arwaze ko materizi zino mdoko melwa shelea ngamjoda wakati mnachofikiri kama droit de réponse inu ya activiste yafanya direct wanata wewe ufanye komantari banu ya ulaba ya kijufumo juokana ndugujojo jabanu ya urenge ya utunde ya jabana bezaho shelea ndatigiro ama bibi bamu kama Marseille nawe ngamjo utsaha ngonoe wana basila natsuhambio kaka mjo utsaha kojo fikiri kama mimi njuko jenjeno wambie ndaro jifikiri andro avayofanya komantari banu baba kabatsi bwana na relax za rabo ndasije bana chango sediezi yewe ocho sediezi ngafanyao nonyi mwamba kamtsu sediezi nganyabonga mlahula nao ngampula nao sheo ngamtoa secret zinjiza imala ngamjitoa secret yodela rokwana bwana ila dela mna rokwana bwana yokabole onga mranga Abdul Hassan muketsi banumdo bisafihi noka atariwo ne mri akambesha mapesa haribala hanzo kayo kama Marseille bala kujahunda ngajale simu yamba ibe mapesa yoneha ngio yabo yesimu yamba ibe mapesa ngio yabo ibenge kairi jao edelia wana siasa kairi jao shasi chojodo baka kai undo mwendo wa manembana salam mwanama mtukufu Mustafa Bakiri Jamalilay Eid Mubarak kai indwa mwendo wa manembana na sina mride banu hata na mrichueze nguo banu hata sha Mwenyezi Mungu yatimnike ni pouvoir mwatijuu kwa mwendo ndaunu bagoje shamru sha uhimiko sedio pouvoir yewo utosodi ya pouvoir hauonao kawalo control pouvoir mwendo dau umakinisha wewe ndogo jokana wana siasa kanzorongo nne geladhimo mru wano siasa wake rongo nne wake equipe wake leader wake party wake programu jelu kanga mwanawe party sersengyo yabo ila keno shida yundensi wayoche banutsi yoye hatuso tipia uwinjini wa hatu rihimi hawafula magaya hawadeya hambagaranzoru watowe na nyinga manzomu nuketi sana mabe karsina mwenje badiba ruhokele karikena mwenje rikena maji izo tatuso tipia izo lazimu rizisaidie izo lazimu rizimilie rizitine shiuno shatido kanale wakamsina hata wakati wakamuhime mwabaru kwa tsule bahiru kamsina hata wakati wauhima mwabe pare kabati pare kamsina wakati wauhima mwabe msomungu wajau sho wakati mlonu wo ndogo za husu voti noka yarohe mjie udu wakati mlo manuruo nao udu wakati mwurenga mlo manuruo nao
na abo nywaru ikao mka ya balajana karijawa na tabarongo mwifanya jana nsuono mujuza mtuko jambe vanri dhulumiwa vanu zefatisirengwa ridhulumiwa umuhimu narinekwe hakatu haki hanyu vanu ndetsi hatu sotipia unsimkate mwakanua ugarla hanyu malihuza shabani ndetsi hatu vanunga mjojo hwende mwede mwezefatisile mwamba muhundu ridirabe kakartumnikani rabe karsumdukani hafikira hamwendo habari na majiru so hiwena garujojo simaraia rabe no insi haki hanyu mrukana haki hahe hagari la hahe haplasi ya hahe hanyuba ya hahe inu densi ya hatu kaitsina programu kabati programu ya bali wabanu yoju kwanza hebanu adeye babanyi wakaidi ngabo wanduko ni ustajabu mimi yoka wa rari nsu ya raro nsu ya nifanye director man ngabo wanduko haina usiku ndaru mbili kujapara shamria wafanya commentary harumo wao wamba kuvuma babi kulemewa babi shabo mbina afanya nsuraru nijo jamanu nabe kamfanya directe basabu kwa joha banu wao banu kulemewa henu siku directe mda kana bara kwende bebe se kutudo dunga habari za Komori au kutudo njia ya Facebook uangalia ninja hoda alhamdulillah ngamorao detsu muba sina ta problem andazo choba tidamu shatkana no sokana watukufu na rekera diba nsinde namna wanasiasa siwasagari tabi hao kamjojo uridea kamjojo balado la uso shakabatsi siasa kabatsi fikira mrajiko ja kubali banu ya hadalwa yokahari leo wanru kubali alibama salaro he wanru bwako mtsikubali ya joja mwambiano kana sopare ni mnamtawe mtsikubali yokakabatsi wanadamu wanu ambao zango zenu kwa tina ekipu aminia nao kwa tina lidori kanga mumwenawe mnikao ni fikira ya ala mabadiliho ya juanza jabadiliho nsiju kabati programu ya bali warulona mahamitsanu ya joka ngendao shali mama zali hatoa programu ngionda wanali mama zali kana shida ya juseye nti wa eche ti yojusono wanadamu mruwa ruba maluka kinafsia warusaidia ema opoza wada hadisi dwalona pouvoir waruka ema opoza timpaka mkema viola chaka mjojo do he mdone safikira njema mdone sokabano mwendorenda gar hadiso sina wanru risarifanya programu yokane eno wakati mjorni karogo fulani omwenjego joka heli fulani ye bahari yatu na garjifanya hazi fulani garjoka na jau garjoka na ulozi ledima yani fikira zokazi do makinisha hata shatokana sirudhulumiwa garanzo voti garanzo mto halafu wake wanru wabamba haribala sisi garisaidia upeu mimi nsuamini ikanga wasaidia upeu ndanyi yokamtsushi do wambi yokana oende santi au horema pouvoir yokanti ha programu sonti pia rikadawla haki sonti pia ritoka yabo ema naratawe ndinizo mimi nsuna kaulawa dawla haki tirugo zinji nswedara mabunjiliyo halafu lebunjiliyo lila warataganya hoti pia warwadi sama kaulu bala warwarongo wa mwado wa bili wararu wane ina hali akili yangu ifanya hazi sielewa wala madhamana kaudo wa jabala wakaurongoa ela makauluko tiaono nao nila namna kama wadunga nswele wakazindogo za ndrago samba nsijeti jitaru ma problemu insimba na jora suli shamba bahano wakati elewa arumarugo zinji simpaka kinsibano ndo hamba sitawa vonatawa njajitsa yokaya ngamono yoke appel de Marseille lui kanzima ngamona wabangizo mbili besatu yabatangizo ndaro wakama bejabanu wambangwa sao Komori kwa jaunda waru watina shiuno wa wadunga shawakabanu kinyume wono warema rede hatembwa nei jamanu mrungu waniliwe wahangu eni mrungu jobanu hatarinjila na remeze nguo mraja kufadura dereposi banu unja iwudu fajau husisi jau uheze jau yeti heli ya bwana sikufuru mraja jone sukamine mwendaza kufuru mide jowariwa warwaje manuru tsakanye baride mruoi yeti ndena mnarwa kuwana bwana irugo yona bwana tsiduka mraje banu ya ndrege ya dundra da wasiri
yadomba tsinomewa evo watsunomewa nambiye zofanyao samahani yimo matsunomewa na nomewa alhamdulillah tsinomewa ngaliba 3000 euro sebo enyi matsunomewa mambo tsinomewa namnambie zofanyao namnambie mmona ukanganyi banu mkanyina wanyanyanyi mwaka wanambana banu waremana banu hata haruma dura de réponse mwatsushida babu hawanru wata amani haruma zanongo hizo sisi nyuona hedi sabalo problemu ya tubanu ifo wahemzima banu ya fatartiba te amani yunrihe antira wana nyasi kabajajo kiri wafanshe umani banu tsumbili wa hatu sondurule kote inu nyiye kote hiyo kani ivoka jimani yawa hata kajapuru na mzima ya shida sulihisha chadusokana wakensia umeasumani mdeye mana ya mru runambe miyamono nrugu dungo programu dai nrugu dungo barnama chidai ekipudai ijukoda towa irnike mwendo mwema na maisha mema konsiju ekipudai irobo tiju nge kamrugo no kanade namne narudunge narukebano rudeya mrade mru shaka mjokana kabajo diba shelea kabajo diba bagabaru radungo rwaye miji hao harumwezo ambao vanu kabaru wafanya komateri banu radungo rwaye miji mitsila mji fulani yolewa hale iyo ilawa hale odoro rwaye mji yokame mru fulani tizalani mru fulani mamjojo haba nde mru bao hatusi wenji iyo ilawa hale rogoza mrudo rwa mji ine bana nabao kanga saruma kufuru banu chakaritsi haruma siasa kabati siasa ninchuo na siasa banu na mnabeli dori mzima banu rimwana wa dungo rongo banu kachiro kana eni mrulobo nze ya joro kasange faransa gena telefoni ge kontro ujojofanya komentari nzao baka pati yose na ndane rongo she ulo komo rina lausi wanaje nomba shemanga mjudo amanga mpoma polisi hoy ibanu wewe ngofikirukana midaba michololo dochokan kensi banu ulahweba ulahwe mino hatu nurensi ekanga mjoshinda ngamjo haba yokaswiri uchichofikirukana hunroba hati ngondeyo umfanye komentari nziro unlapize wambegu mijao halafu kenga ukomori nsu wahidahu ngamjo wahi yoka surika ifani fanye heni zofanya nurumile rohombi awi yoka kabinti siasa wengo rumile rohombi yabangu mimi ifani uwahi chaturokana mimi nuupe kilo yoka wengo jojo jabanu unde unlapize halafu keti udabendetia hatu ndentia batu shakabati siasa ikao manadamu nguyuono harumwela namna rilobanu rwana ubana na ribakaru za komateri habari za komoro manaka de hangu mitojibu jana emrato nambio kai emnambuzi wa sheli toi ngugu hadiso hutumira komoro bangu nsomanzishia ngajala baheka shida jibura nziapo nsomamo kai avayo ambami mbuzi ya sheli tende ujangalie baho wewe rengele foto la haho nela hangu ujangalie wofanana ndo kajanjibu tena yukazinu kufuru na mkeradhi baka batujo kubali richo jabanu heni yafanya komateri banu heni mrugu mjuo gawenda maami katunguzi sama ami yemro ibn fulani amru fulani wemmalan fulani ala malan fulani humjua yawo jwa kahufuri zabo upasomdesha itwa yabola dhima bahoremwa hoy chakuno chojo jabo fanya komateri udeye bara rugo joka yabodamba towa sambaza ali bahowe ujigerehere banga horma komentari ani bahi balaba ifo wahilwa wambeza haho baho yomri na kesuri babanu kabati ukamrajado ambakana abanashi komori abanu zizi directe amrade amrubala sisa mimi kazi na uhisa ndia sina hujibu directe sheka tishindika mjo huwahi yawifonu huwabe mimi okay nuru hombi delo banu kabati siasa mratijara barabo yoka inu siasa kabandu kuhanza mru fulani watungwaze mruo ya hurepuval ba shano kwa zadabla haki ma opoza rabo ndruvu zorkabanu rienshi riono rabo ndruvu rabo zinji ngamwanao mwiso tazinu mdo mwiso wahema nyanyao yoka hawana mbana ndenao hakabanu hafungwa hawaridwa chao wemira kana na shahe wala wafaransa banodo wakamtadahoni wajuhari bango tungwaze karama wodo amni kama pesa mtadahoni haoche imana rwana unesenuko zinwendri vanu
ngasarmale bango linu maudu mratujuje kufanyoza hahe mdojo hamwe profite waru baba nusika sina malaho rizalwa watu hai banga msukwanza kenyide mwazalwa nganyi na famisha basikati sina fami sisirikansi hunu mrangalia sana kuza ndanyimba inumbana mimi hata mimi nsulida kama uda nafanya rongo ndo bari yezinte dahoni hawini fanya rongo garfanyo hazi rizalwa kasina zefamiza hatu avayo fanya komanteri haumra hero houre mrapare mreuzise yadu jobalo lazalani do ebala ngedena do ebala famia hidai ebala hananya wanga ebala jaurangu mbatso jigere babanga mjola hiti banyonsi pia yo kaboni chofanya rongo ndo chorambio banu mtada honi dahu engono setsa vero mwamba mumtini ya choma mwetoa yabo mjoti Abdalla Abdu Hasani dahoni kaka mtoze factory mumtada honi gafikoro kaka tsumramuani unsi mwendo wa siasa na mkerazi babanu opande mimi na njia banu nsi okambia msita na lemama zali haumimi jao gamambo hamwendo muyi ulo banu ikao gamona kangarutsulana zenguo arumale bango linu husu wanadamu warumiao jewiri na utova dabu na nzoro rumiliane banu chaka batsimbana kabatsimbana mratsia ramba rabo banu basi wasaskarti wahara na anakomanteri na malapizo na jao mwamba hatano kama nga sibana nde hata shambra jukak oaride garjo diba yomrna juwe eka karna diba ha direct garjo diba ha zitendwa yomra keswir mrat jemdo jamwe fanya ani mwe etitri mwe kazoka haribanu mrade ziwangu po polisi kofikiri yongo no Israeli ukati chicho shida na jumru na jumpua ko johamba bali nrohomi de lobanu insibana ashelea kapatiro ndogoza msabanu inuruhombi de lobanu mwanzoro hitso banga mwanzoro hitso bani shakabati siasa brasiado wakana angu haribana zoe jeshi eba hozoendi uzoe hanywa hauzoe group hauzoe ya wandu wajujan walwejigerehere manuela wa wandu winge lazimari zambe kama sina zefamiza hatu rasijatoa vero haba mru hajama udumrabe hamzaza mruheji hawede heji ndaja dabari ngondo abe hamruheji mreda afanye shughuli yahe yo kariba na maudu nyinde mafangla mru shughuli mrake radhi na mreti za ruhombi kamdu kaja shida afanya rongo katina rojo mwimilia mrade dadase chamda tijono mruhe milwane fami he milwano wanu karibu na mru hau esha mrumra toomra fanye zahe mreja mweta direkte banu na publication hanikiwa ni kwa nido Abdalla Abdu Hasani jolola haya ada hamali zahanyu kam jatoa proof nongo no mwene mtsa wahata mkautoa setsa vero leo mpiblia rama ertemse yo kahariba la yeye mwera mapesa alafu mje mdabo kanari mumnika mapesa ende dahoni dahu mapesa mwachukumnikende dahu nafikiri ende dahoni sura linga deje dhahabu hiyo do mtawa huo ngerongo family ko johamba yo kabo nyinyi mrugu jini kwa hitso kangabo wandu banu wajo imila mru bana tate mru dahoni na mwensanyu mraretsi kamdu kalo shida fanye mrulazie karitsaru mwambana si wasami kartoelewa kanazori kiribe wadaubi rimambiani kwa wanambana ganzoro kena ikipu warwa kubaliane rikena mru ya tede yambe ila programu ya hae wazimane ikipu ya hae rikena wandu watsanganya hapa zima riwanembana wavabila kawati manadamu ujibiwa ya tujojibiwa ya uone mwendo wa mtsanganyi wani walwale kezetsila shetsila mimi hemba bititi na hesho kwa mdu wanazali wa bangu beba tiro hakomori hema 10 na mfukare hangu shanga mwelewokana sicho dodungo kana wimitsandaya sicho dodunga kawo inde party hangu shaka mjaparu karike banu rirematso rangale mwanadamu ritsangalo kawe alamala huzima ritsangalo kawe yemudu ritsangalo kawe yemkudu delona fikira njema rimwaminiyo ritadezi mruoi kafikuru kaka batsima na mkomora toka hakubali rajesa rwakawana bwana shapona bahe bwana kubani yawaswi warugala hula nao warugala pizza nao abo kasanada muhindri yo karikar mwabana yo ka wengoro kaminde mui
ngono kamide wapeu ngono kamide mchova dabu yabo balamba kana haria alinchia nangwe yekakozo vanule wobo nlo banu ujona kanga mimuyi manama ujono kanga mimuyi ganzo mimi honjiarme directe haho nunu tose yoka franchement ngamrongo kilaba ngamrongo kijufumo sha si msomo na mru fulani kahaneleza ambaye jao hapenja mrufanyo siasa kweli wenda tadofari ya mru yenda taparamanya nya mru umana ngono nuko fulani ata fulani karika jao banusa si wandu wararu wane risiruga sina mwendo taunu angale programu yenu inu karishindiru wananiwa bandamu fulani ngari joshedar kensia tugejuka jao nuko fulani ishondeshe imani sha manadamu uparo wandu wake wazima ruwane ensi shekale huja huima govuru hudea bamuti ya tsimbi abo tsudea wala himadea abo ngarjo waswidida karikara hadi babanu lewe manarlo banda burlona mo wanono rakaradhi rashiliana rakaradhi rajuka kartsar mafikira nzima shasulwa nzima rakaradhi rakurado istirwan rashatu ne malaho rakaradhi rajistiri baga monao yoka usukwa jana hata adu yamru mruchomo bokana Eid Mubaraka nyezi munarehena mo munarehemu hafa munarikejao munariko tukufu yoso tipia ni mru ulo nambani ya uchona roho ya kutsu yechomba mwanyanya namna hiyo rakabanda remane kisiasa namna hiyo radora kebeshana bengwa David sema tifanya director banu mru yani para badijoka njema yode roho njema mwanyanya mru shati director kanabo director bona nafanja ndo habala na bewo mpuza maji unyimaji ufinjiza kazi rendwa na kujukaze famiza ngo tukwangalia zangu tukwangalia karikaradhi relewa ravumweshi haya rauno mshinzi waheza ngo zino nge watukufu yende director kao sifanya muhimu njeba njeni rongoe ngamtao sama ikaya mono kana tinjia naye Mwenyezi Mungu ujo jalia yokaya tsumu kawa do refunga raswalize ilizinu rajuzi rajana Mwenyezi Mungu aruwafikishe Mwenyezi Mungu arinike unyanya wa kweli Mwenyezi Mungu ajalerife mesilamu Mwenyezi Mungu yarinike haina njema zonti pia makususu la Komori haina taburiloni hizo Mwenyezi Mungu yari hafifishe za tabu hizo yazikause kama wabenze rikena mo bezo nrabo kanga sina mo wanono dorjoka banu rishindane fikira kabatsina mna rijodunga na rumwe dunia yenu watinokana ngarijo uremana kabatsina mna rijodunga na rumwe mwendo unu yokaritoka fikira nzima iyo kena uparokiri okazarogozi mbili wajamrumme wajamrumshe haina rongo mbili izo ngarizo nao undo mfano yoka haina saya wandu warema nao yonde sawa kaulekele rongo sheka nungo fikira nzima rongozo kazi julekele ya yonde mana nabaukana hokazerongo zilekele de kangareleza nao na rukubaliano kana kariti fikira nzima shana relezane ki adabu na mastei na hweshela maudu na kubaliano kansu nyanya baga sibanu mimi mujo kana tabu mujo kana fikira zinshindi sipara mrukonge kontrole hangu hani hui yawe tsimana maje pasko umnyanya wombali zino nongo za fikira za kidaula zino nongo za fikira za kisiasa na hiyo kwa batimu mrujo parujata mwishe itwa yokangutsu mimi ngamtsuhanza warupia kwa sokadami izo ndabo yokeno parokiri yabwilo kiri mtume rangu hatsohuja wanupia kwa chokubali ngabo mrenda mgangi ngabo akamrema magaya ngabo akaja wende namna wige darudweshelea leo na maudu wadaukana baraka mrado juwe mwanzani mrado ngando naye mrado juwe makaulu mrambao mru bayo de mana le kaulu la himlozi ambokana vanuye fiinu wiwona wona ilowa yunke jahana vumba Shabano manelo na vumba ilala hondani hanyeve okanyeve wende mwenza vushe wende mwenza vumba ça veut dire efasira bo hili mwanadamu yojuka normali jao sha ekahudungana na mruwa peu haudungana na mruwa njewiri haudungana na mruwa mwendo mui basi wakati ndo wao ujuo kamruwa mwendo mui ujuo kamruwa peu ujuo kamruwa malezi mai hemru kaongo dungano wendae weke kardo fanya taso mdungano baga mwanao ye dunia menyeha ngamwanao za jiribanu sikanzana mbemna kiso mtitibanu genti mize directe hao upande wa mfikiru kana uhisa
sha watukufu bandu karma ibada mmono kahini habanu utwaba Idi Mubarak ngunarinike unono narinike swiha haina mrungu ngweze dua Mwenyezi Mungu jalia zedu warakoziwa riwombela na ubantu sonti pia hasonti Mwenyezi Mungu awafikishe kama Mwenyezi Mungu abenze izo rezanzao yarinike yarehemo hafa ikeo bantu waliyongwa jibi wao warombela dua batu rijendera wangariye hanjema haheri tobia zinji kauri zifanya duniani Mwenyezi Mungu karadhinizo sha misiro njarumwa mada zinu sha tikadari na message mtiti ikao ngawa jojo ujeleza nai shatsono kakerini mbehe ili rengelaiti bangarenda nao nai hakoswa kwa mori watukufu leo tifanya tiruhoda wani hunu ikaruma 5 tifanya nende hazini etendetu bisila mandoli tende liroha nja parisela ela bili tikoblisha rengela ela 6 par sa telefoni ya mru ikao kajaka ujua kanga mibala hema bisi baada hanabokenga muda hubi tambanga mibano ngalindwele bisi libaki na 7 minuti yasimparisana shati la nambulwa vala ngevala ngwanzo ya ondenzia renge bisi vala yende mala hundwa jina ende yalale simparisana shati la nambulwa ena mnahiri nsufumba mru ngam aminukana yarendaza rongo gujojujua yarendaza rongo emasihu ya jana uhunda leo gujweshe direkte yinu vale hadisiri weimana mmekao wadoka na baraka na renso renda na nai kamru katwanza mru na bemruza kweli jijeri plana mbahunu renda na jali weimana adamu ikao mwahajana habali mru mshahe woi wadi wafanya mashuhuli hakazaduka moroni hamanzishia mhula plus moroni hayadi sahazi hamanzisha mwana mshehoi hajaho rumna hazi le juilo yohenda hafanya hazi yabo hajosahunu hena mwezi wa 6 yabo yofanya miezi 6 woju miezi 6 hunu shahunu yotufanya miezi 2 yemine hende bitikomori baada yabo mwana mshewole turu mwana mmewe yamfangilia lo yamwangalaza ngoza yamanzishaza ngoza tamlola heada haja hadorenga mru yemtronda ni hula baada yabo jana yabo ikanga bantu juko tabia bamjokana karibu banu hadisi jiri yabo ngamjokana ka bantu juko tabia shanga muambo rireti rikena imani ndokana baraka uo haja habiwani mru habiri hende yabo kama saa 8 unda saa 9 hatela kile hanjia parsa o andu wala waili ngo hawazi wafanya tabiyambi mwanamme hasubutia mabio kaina enza hapo salon linde kanga una rongo juko jona mbie wala haraya mwanamme amdungu hamuua mnambulia le shati amredeje hamfangila rongo ikao siza kibinadamu ibenge tikandanje no nione kana bandu leo ngasibanga rombela nao dua haibada razifanya hautashana mafira wakomori karkara zibazi tobia za hiru leo kama nadamu kutwanza mru yambeza kweli leo manadamu wenda dahoni ujuka bo wizi wakahufanya wali wasingare mruhuaho umuwe mnambuleze nguo manadamu we yarohebonze yensahe simabyo kana banza barochoda polisi kabombo ba polisi hunu mjambo yoni yambi ndazila nimwambia oni yokana hunu heni mramba ngodo polisi ngodo mahakama yamba balela niyambi mwanzo atemrupirizo mwanzo to mru yambe komori wige karkara dibensiro ngonjema leo manadamu joka hurenge mwanyanyuho pale samachoni jao wasubutu imeunde macho wa umua umnambulele shatu mnamfue umuwe umrenge mru mshetana karikara za baraka bensiro ngonjema simambia enufumbue bako wakomorocho ndo bariza ngozondrabo enufumbue aba utinivumbue shahadisi wanduwa jua deja wakamna kiyo yabo harumwe patima ngabo akomori waishia waona shahambe hadisi zerongo ziru zikamsomo rirenti hodorenda na nai kutwanze mru nansi wopeshembe mru ya mru woi urengenwela uloda wenaye mwanzo waishida una woi bakida una woi baga monoka ngarijitwa jalini banwenu wakati Wetimri mbelania ambie semishamo muramba mweshide na yake bazima fanya maisha tobia madi zomono juice manyasi anja TikTok yabo haribanga maro kumsaidia ulo maro hakana mwana mshamu angalia hajamu na jamu mromrenge hamparaba kaminja kauhanza
kajamba kataka mwanza sakabesha zemali shaba katina bezo kamnika mapesa abakatsumanza zondi zijiro bana uwaje hafufulwa yokariswalide twabili ani mrugujo kwa telefoni WhatsApp mrate video hamrone mrana pasima kama mrua wa mashafu na balawla tukahulwa hesha hangu karkaranda no karbabu nsusilamu nsidini sisi ngasama problem zinji na nyima bagari babu hao kahiri lwe zamba karijamba kasiwema baba nukanga ngari zamba ungejoduru nikesha imani watu yo kabati manada bujamba ge parfum maisha yanu wende mnarugu mtiti na kadhani be ka Allah karkana she imani kutwanze mru tibeshembe ndo hemru pawe mwanama au mwanyanyasi wenda wanjandani mwa wanu urenga umru mshewa wanu karadhi uele ukabala hufanya nai ani ubire wenzaho au jihufie mtikensina zibwi yoke salo ulinde ni vaenje kangwa mwana ngonju kamba ujojoneleza hola unokawala madharau hamreme balo la mdungu balakana vuana hamuwa msisiboti enye siwa Mungu dalili le jwali choko tasika lijo hucho masihu le bahari jaya ngejo huwa watu fakomori izo ndezema de kauti fanya muhimu ni zirunge banu hamarabili ngani mtauni samaha ikanga mmonao kana tinjia nai au tsima kemru respe banu ani mushironi heri bahati njema umuri mwinji wa baraka Mwenyezi Mungu alekeze yari haulie yari nike mwendo mwema yadori nike imani heni rizifanyao redokane imani ya hweshelea hata kama hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam bukana la yasriku sarik hina yasriku huwa mu'min savidiri banu haina sama mrislamu ya redao na hii ani savidiri kaisa mrislamu ya hibao basi sa ya hibao bala imani ketsukaya wanazitendwa zimo na uzimu mradarenge shononde hapa mrishe cholo mrislamu kwa swali haumrende kufanya rungombi baibale samrafanya zanungozila bala imani ketsukaya balo wakati ula ngo kumrundwa jina wengine nadomba Mungu idokaya ya imani idokaya kama wavenzi ruafikishe rudukana imani rueshelea haruma zila zitendwa ikanga zifanyao bakabajahandu ngonjema ama unyanya kabajahandu ngonjema ama umrusoro ngozema nyanyandro kabajahandu ngonjema ama mrusokana na roho njema ne mwanyanya kabatsi ndongo mjuma yabo kadotsone mwanyanyi hotso jibiwa nonga monoka nga manadamu ko tabi hata wajona manadamu wotsudu wa mumba shabalata wajo mwena jaweze roho zao ngwatabi hao bwa mwishi yao ngwatabi hobo mwanao mwana rihifadhi alipendeshari na anadamu amada wao kabatsi rongo njema hama mwishiliano kabajahan rongo njema hama mrukubali mwanyanya wa mru kabatsi wallahi ni manadamu uchona problemu ndena mru yaona mru kongu jojo mrongoza mrusoji santo kange tajiri dengwa kutina tarali kume na hivi sa ulona problemo na mru washishi ya mru ulona niyambi na mru umanwa na mru kuja paro shinda waka tranquili haruma yala maisha manadamu ka hivi sawa uombo nrungo njema zuhunde ueshele Mwenyezi Mungu amba mtatido mana na mru waduangala waparsando atanu kutonzo waone wato doembe Mwenyezi Mungu nikubali ibada yenu naomba ratido mana eba Mwenyezi Mungu ni zinifanya nga jurengwa hukaindi ngawida problemu zinjina watu ikabijana nrungo njema kama nadamu gemra hafu katina batabu ndina manyanya katsuyenga manyanya katina sha ze siasa nkena ukiri tiremane upando ze siasa sha na reremane haubadili namna ya misomo ya ukahini mru ya kuvoke manyanya yaelewe ridungane ba izoranzao ndetsi hatu kenjema chatido karikeba no plane za marahoni rilahulane ridezane wende mimi de babititi mimi lelewa wenge hamarara ru Mwenyezi Mungu mtukuzeni na tukuze yarnike umuri mwinji Mwenyezi Mungu ajalie mahali rifunge tsumu ya saya na mahani tena rudoswali zaidi ireferesheana mgwari tukuza pia rasire malaho rowana Mwenyezi Mungu ni kutukufu na maisha mema kama wenze yawafikishe si hatu karuma amani Mwenyezi Mungu nike madhamana waju kane rumbi na uoni wajusensi hatu kama wenze walona niyambi nensi hatu mgwa walekezeze roho ya warede wana ya warede madhamana waka maudu rikena toma ya hao waje wajusensi hatu kama wenze garjo na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.